नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव भगवानको हामीले सबैले वासुदेव भगवानको नाम जप्यौँ। अब संस्कृत पाठ श्रवण गरुन्जेली मनमा नै मन्त्रको जप एउटा वाचिक हुन्छ एउटा मानसिक हुन्छ हैन त। मानसिक भनेको हुन्छ मानसिक भनेको मनमा नै गर्ने। अब अहिले चाहिँ वाचनद्वारा हामीले उच्चारण गरेर जप गर्नु भने जपै हो। अब मनसा मनमा नै हजुरहरूले जप गरिरहेछ होला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय संस्कृत पाठ श्रवण गरुन्जेली। किन दिनु भएको छ त्यही ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र जप गरिरहेछ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय युधिष्ठिर उवाच श्रावणस्य शिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन। श्रीकृष्ण उवाच शृणुष्व वैतो राजन् कथां पापरां परं यस्याः श्रवणमात्रेण वाजपेयफलं लभेत्। द्वापरस्यैकस्यादौ पुरा महिष्मती पुरे राजामयी जिदाख्यातो राज्यं पालयति स्वयं। पुत्रहीनस्य तस्यैव न तद्राज्यं सुखप्रदम् अपुत्रस्य सुखं नास्ति इह लोके परत्र च। यततोऽस्य सुतो प्राप्तो कालो बहुतरो गतः न प्राप्तस्य सुतो राज्ञः सर्वसौख्यप्रदो नृणाम्। दृष्ट्वात्मानं प्रवयसं राजा चिन्तापरो भवद समागत प्रजामध्ये इदं वचनमब्रवीत्। इह जन्मनि वो लोका न मया पातकः कृतम् अन्यायोपार्जितं वित्तं सिद्धं कोशे मया नहि। ब्रह्मस्वं देव द्रविडं न गृहीतं मया क्वचित् न्यासपहारो न कृतः परस्य बहुपापदः। श्रुतवद पालितो लोको धर्मेण विजिता मयि तुष्टेषु पातितो दण्डो बन्धुपुत्रोपमेष्वपि। शिष्टा सुपूजिता लोके देशा सापि महाजना इत्येवं व्रजतो मार्गे धर्मयोगते द्विजोत्तमाः। कस्मान् मम गृहे पुत्रो न जातस्तद्विचार्यताम् इति वाक्यं द्विजा श्रुत्वा सप्रजा सपुरोहिताः मन्त्रयित्वा निपाहितं जग्मुस्ते गहनं वनम् इतस्ततः सपश्यन्तः सहस्रमान्त्रेषि सेवितान्। नृपतेर्हितमिच्छन्तो ददृशुर्मुनिसात्तमं तप्यमानं तपोघोरं चिदानन्दं निरामयम्। निराहारं जितात्मानं जितक्रोधं सनातनं लोमसं धर्मतत्त्वज्ञं सर्वशास्त्रविशारदम्। दीर्घायुष्य महात्मानमनेक ब्रह्मसाम्यतं कल्पे गते चास्य एकमेकं लोमवसि विसेर्यते। अतो लोमसनामानं त्रिकालज्ञं महामुनिं तं दृष्ट्वा वर्हिषा हर्षिता सर्वे ह्याजगमुस्तस्य सन्निधिम्। अन्या अथान्यायं यथार्हन्ते नमस्सकृर्यथोदितं विनयावनता सर्वे योषोऽस्यैव परस्परम्। अस्माद्भाग्यवशादेव प्राप्तोऽयं मुनिसत्तमः तांस्तदा प्रणतान् दृष्ट्वा उवाच मुनिसत्तमः। लोमस उवाच
किमर्थं सम्प्राप्ताः कथयत्वं च कारणं मद्दर्शनाराधगिरा भवन्तः स्तोमते किमु असंशयं करिष्यामि भवतां यद्धितं भवेत् परोपकृतये जन्म मातृसानां न संशयः जनाऊचु श्रूयतामभिदास्यामः यत्सागमनकारणं संशयच्छेदनार्थाय तव सन्निधिमागता पद्मयोने परस्तत्त्व श्रेष्ठो न विद्यते पद्मयोने परस्तत्त्व श्रेष्ठो न विद्यते अतः कार्यसवसादप्राप्ताः समीपं भवतो वयम् मयिजिन्नाम राजासौ पुत्रैनोऽस्ति साम्प्रतं वयं तस्य प्रजा ब्रह्मणपुत्रवत्तेन पालिताः तं पुत्ररहितं दृष्ट्वा तस्य दुःखेन दुःखिताः तं पुत्ररहितं दृष्ट्वा तस्य दुःखेन दुःखिताः तपः कर्तुं याता मतिं कृत्वा तु नैष्ठिकीं तस्य भाग्यवशात् दृष्टा सत्त्वमस्माभिर्द्विजोत्तमम् महतां दर्शनेनैव कार्यसिद्धिर्भवेन्नृणाम् उपदेशं वद मुनेराज्ञापुत्रो यथा भवेत् इति तेषां वचः श्रुत्वा मुहूर्तदानमास्थितं प्रत्युवाच मुनिर्ज्ञात्वा तस्य जन्म पुरातनं लोमस उवाच पूर्वजन्मनि वैश्योऽयं धनहीनो निशां सकृत् वाणिज्यकर्मनिरतो ग्रामात् ग्रामान्तरं भ्रमन् ज्येष्ठे मासे सिद्धे पक्षे द्वादशे दिवसे तदा मध्याह्ने धूमणो प्राप्ते ग्रामस्य नेतृसाकुलं रम्यं जलाशयं दृष्ट्वा जलपाने मनो ददौ सद्यसुता स्वदशा च धेनु तत्र समागता त्रिशातुरनिदाधार्ता तस्य चापपपोतुषा पिबन्तं पारयित्वा तामसौ तायं स्वयं पपो कर्णकर्मणा तस्य पापेन सपुत्ररहितो नृप पूर्वजन्म कृतात् पुण्यात् प्राप्तं राज्यमकण्टकम् पूर्वजन्म कृतान् पुण्यान् प्राप्तं राज्यमकण्टकं जनावुषु पुण्यात् पापं स्वयं याति पुराणे श्रूयते मुने पुण्योपदेशं कथय येन पापक्षयी भवेत् यथा भवत प्रसादेन पुत्रस्य भविता तदा लोमस उवाच श्रावणे शुक्लपक्षे तु पुत्रदानमभिश्रुता एकादशे तिथे शास्त्रे कुरुतं तद्व्रतं जना यथा विधि यथा विधिं यथा न्यायं यथोक्तं जागरान्वितं तस्य पुण्यं सुविमलं देयं नृपतये जनाः एवं कृतं सुनियतं राज्ञपुत्रो भविष्यति श्रुत्वैतल्लोमसवस्तं प्रणम्यादिजोत्तमं प्रणम्यादिजोत्तमं प्रगजङ्मोः स्वगृहान् सर्वे हर्षदपुल्लविलोचना श्रावणं तु समासाद्य श्रुत्वा लोमम सवासितं राज्ञा सह व्रतं चक्रु सर्वे श्रद्धा समन्विताः द्वादशे दिवसे पुण्यं ददृशो दधुर्नृपतये जनाः दत्ते पुण्यं तदा राज्ञे गर्भमादत्तशोभनं प्राप्ते प्रसवकाले सा सुषुवे पुत्रमूर्जितं
एवमासा एवमेषा नृपश्रेष्ठ पुत्रदानममे श्रुता कर्तव्या सुगमेत्सद्भिरिह लोके परत्र च श्रुत्वा महात्मये तस्याः सर्वपापे प्रमोच्यते यलोके पुत्रसुखं प्राप्ता परत्र स्वर्गतिर्भवेत् परत्र स्वर्गतिर्भवेत्। जय जय श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी प्रथमाद्यं श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। हे कृष्ण वृंदावन का बिहारी हे सत्य का सुंदर रूपधारी हे विश्वव्यापी प्रयतापहारी उद्धार हमरो करे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रेम कृष्ण कन्हैया लाल को लक्ष्मी।